Yes, reka twongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro twe tugenda tubagezaho hano kuri TV Duniani Kote. Reka tubane namwe rero kuri uyu mugoroba wa tariki ya 13 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Shuti bavandimwe, nk'ibisanzwe tuba tugomba kugenda tubana namwe mu ngingo nyinshi z'amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi niho tugomba kugenda twibanda. Hari benshi bose senguzi barimo baravuga bati nta cyumweru kiri buceho i Burundi ibintu bitadogereye, ntabwo ari ugutega iminsi abaturage b'u Burundi, ariko nyamuneka ukurikije amakosa igihugu cy'u Burundi n'ubuyobozi bwacyo bari kugenda bakora, ibi birahita bigaragaza yuko mu by'ukuri ubu Burundi bushobora kuhita bujya mu kaga gakomeye cyane. Impamvu ni izihe? Turaje tubasobanurire uburyo bihagaze ndetse n'icyo aba basesenguzi baje kugenda bagenderaho. Ntago ibyo ifi yikora mu mazi ari byo yikora mu mavuta. Niba igisirikare cy'u Burundi cyajyaga gihagurutsa indege zacyo zigahaguruka hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri nako iki kibuga cy'indege cy'u Burundi kikaba aricyo cyifashishwagamo n'igihugu cy'u Bubiligi mu kudeployinga abasirikare n'abacanshuro bajya ku butaka bwa Kongo kujya guhangana n'abanyagihugu b'abakongomani, ndetse iki kibuga cy'indege kikifashishwa mu buryo bwo kujyana imisada hirya no hino ku rugamba mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndetse bikanavugwa yuko Sukhoi 25 drone z'ubwiyahuzi za kamikazi zose zagiye zibombarida ibirindiro by'izi nyeshyamba za M23 muri Nord Kivu na Sud Kivu zaturukaga hano kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura. Izi saha bikaba bigikomeje gutyo, ndabarahiye si kubabeshya, ndabivugira hano kuri kamera, abantu bose isi yose inyumva muraza kuza kubona mu by'ukuri ibyo ubuyobozi bw'Igitega bushobora kuza gukorera abarundi muri rusange. Kubera iki? Kubera yuko niba M23 yarahanganye n'ingabo z'u Burundi hari mu birometero bigera hafi kuri 300, ubwo wenda ndavuga uturutse i Bujumbura ujya mu bice bitandukanye, ubwo wenda reka turebe umujyi wa Goma ahantu herereye, tuve i Goma tujye Isake, tuve Isake tujye i Bukavu. Iyo ni imijyi isa naho wenda twavuga yuko ari centre zikomeye izi nyeshyamba za M23 zagiye zigarurira. Niba inyeshyamba za M23 zaraturutse mu birometero 300, ubu izi saha zikaba ziri mu birometero 40, kugira ngo nako nta ibirometero 40 by the way, kuko ni kuva ibuvira ujya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ubwo ni ukwambuka umupaka, nta na metero 5 zirimo. Izi saha u Burundi bukaba bugishaka gukora nk'uko n'ubundi bakoraga mu bihe bigaragara yuko, cyangwa se bakoraga mu gihe mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 zari ziri kure yabo. Ibi ni bihita bigaragaza yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi ari igihugu kigomba kwitonda, kubera yuko inyeshyamba za M23 ubushobozi bwazo ntabwo bushidikanywaho, ntabwo ubushobozi bw'izi nyeshyamba bushidikanywaho habona gatoya bwo kuba bashobora kuba bajya hariya Igitega bakaba bajya guhangana n'izi drone zirimo zirahagurukira hariya ku kibuga cy'indege. Cyangwa se tureke n'izi drone, ntabwo byabananira kuba bajya guhagarika iyi misada ikomeye igihugu cy'u Bubiligi kirimo kiragenda gishora igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kugira ngo bakigire umusaka. Ababiligi babuze igihugu cy'u Rwanda, Ababiligi barimo baratakaza Kongo, hegemoni yabo mu gihugu cya Kongo irimo iragenda itakara. Ubu barashaka gufata igihugu cy'u Burundi akaba ari cyo bagira ikibuga cy'imirwano, ndetse bakanagiteza intambara, cyamara kuba umusaka bakakirekora nk'uko babigenje ku gihugu cy'u Rwanda ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga mu mwaka w'igihumbi 1994. Ubu izi saha rero u Burundi bushobora kuba aribwo bugiye kuba bugerwaho, cyangwa se bushobora kuba aribwo nyamurika bushobora kuza kuba igitambo cy'ibikorwa bibi byabagashaka buhake b'Ababiligi mu by'ukuri bakomeje kugenda batera amatako muri aka karere ka Afurika Burasirazuba. Ese nyamuneka abaduteze amatwi mu by'ukuri mutubwire, ubundi abazungu cyangwa abazungu bose ntabwo ari bamwe, ariko Ububiligi burashaka iki muri aka karere ka Afurika Burasirazuba? Abadutega amatwi ndetse mudukurikira muze kutubwira nyamuneka, mubona intego y'igihugu cy'Ububiligi muri aka karere ka Afurika Burasirazuba ari iyihe? Kudeta irimo iravugwa mu gihugu cy'u Burundi nimara gushyirwa mu bikorwa, nibwo igihugu cy'u Burundi kizibuka yuko mu by'ukuri Ububiligi ari umwanzi udakwiye gucumbikirwa. Kuko izi saha
yaba internal security y'igihugu cy'u Burundi ifite ikibazo cyangwa se umutekano wo mu gihugu imbere, ni nk'uko bimeze exterior cyangwa se inyuma external security, kubera yuko imbibi z'igihugu cy'u Burundi zisa naho zamaze kugenda zigotwa. Ku ruhande rumwe hari abasirikare b'u Rwanda biteguye isaha n'isaha mu gihe u Burundi bwakora ikosa guhita basubiza ako kanya. Ku rundi ruhande hari inyeshyamba za M23, izi saha navuga yuko zikubitira agatoki ku kandi, kuko birinze bigera ahangaha igihugu cy'u Burundi cyaragize uruhare mu bikorwa byo kuba izi nyeshyamba za M23 zarakomeje uru rugamba kurinda bageze hariya mu mujyi wa Uvira. Bivuze ngo rero na M23 nayo ifite umujinya, irashaka kwihorera. Tukareba ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania. Tanzania naho ibibazo ni ibibazo by'abaturage mu by'ukuri batari kumva ibikorwa by'ishyaka rya Chama cha Mapinduzi nyuma yuko uyu Perezida Samia Suluhu Hassan mu by'ukuri yongeye kwegukana manda yo kuyobora iki gihugu cya Tanzania, ariko bigaragaza yuko mu by'ukuri abatanzania nabo batishimye isaha n'isaha byaturika. Ibyo ni ibihugu bitatu bikikije igihugu cy'u Burundi. Ese bavandimwe Barundi mu nyumva kandi mu ntega amatwi, iyo mwitegereje mubona ubutegetsi bwa CNDD FDD ibyo burimo burakora ari amahoro kuri mwebwe? Tujye tuba incabwenge, dukoresha umutwe no gutekereza. Hari umushuti wanjye bita Chimamanda Moses, ndanamusuhuje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukunze kubwiza ukuri Abarundi, akababwira ati Abarundi sinzi ikibazo gihari, ni gute mushobora kubona ikibazo aho kiri mu by'ukuri mugakomeza kugenda mubirebera? Ahangaha ntabwo ngende kugumura Abarundi, nta nubwo naje hano kuri kamera kugira ngo ngumure Abarundi, ariko nyamuneka ikiba kiriho ni ukugira ngo tujye tugenda tugerageze tubwizanye ukuri. Ejo ubundi buriya ngo hari akantu keza njya numva ngo mbwiza ukuri byaruta ukambwiza ukuri umbabaza kuruta uko wambeshya unshimisha. Ako kantu mubyumve neza, byaruta ukambwiza ukuri umbabaza kuruta uko wambwira ikinyoma umbeshya. Bavandimwe Barundi, mwebwe muduteze amatwi muri kutwumva, mu by'ukuri ibi bikorwa biri kugenda bigaragara, ubwo wenda turebye ibikorwa bya M23 irimo iragenda itegura, kuko twari dukomeje ku kijyanye na Suko 25 irimo irahaguruka hariya i Bujumbura ikajya kurasa mu bice bya Uvira, biri hakurya ya Uvira, ubwo ni imisozi miremire ya Minembwe, Mikarati, Bijombo, Bibogobogo. Iyo Suko 25 n'ubu ngubu biravugwa yuko yaje kugaragara hariya muri biriya bice. Ikindi ni ingabo ziteje umutekano muke z'Abarundi, Wazalendo, FARDC bamaze guhungira i Karemi, bamaze kujya i Karemi, ndetse biravuga yuko barimo barakora icyo bita reorganization cyangwa se bari kugenda bisuganya kugira ngo bagarukane ibitero simusiga by'abasirikare bo ku butaka baturutse ha Karemi. I Burundi naho hagahagurukira indege za Suko 25, drone CH4, drone kamikazi z'ubwiyahuzi zikaza hano mu mujyi wa Uvira kuza kubombarida izi nyeshyamba ndetse n'abaturage muri rusange. Ibi rero ndagira ngo wenda mbabwize ukuri yuko ibyo ifi yikora mu mazi ntago ari byo yikora mu mavuta. Mubyibuke neza ko inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zisa naho zibegereye, kandi mu by'ukuri mwarabibonye neza yuko ubwanyu cyangwa se igihugu cy'u Burundi muri rusange mudafite ubushobozi bwo kuba mwarwanya izi nyeshyamba, kuko n'ikimenyimenyi iyo muba mufite ubwo bushobozi ntago ibice bitandukanye mwagiye murwanira ndetse mukanahatakariza n'abasirikare benshi mwakabaye izi saha mugihangana cyangwa se mwakabaye mugishaka guhangana n'izi nyeshyamba za M23. Ubwo rero biravugwa yuko mu gihe iki gisirikare cy'u Burundi kitashaka uburyo cyitwara kuri iki kibazo, nuko kuba M23 yarasatiriye imipaka n'imbibi, mu by'ukuri bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, kandi igihugu cy'u Burundi biragaragara yuko aricyo gishobora kuza kwikorera mu by'ukuri umuzigo n'imitwaro yose ishobora kuza gutezwa n'amahitamo y'ubutegetsi bubi bwa Gitega. Amakuru rero arimo aravuga yuko harimo harabaho kwisuganya gukomeye cyane, kw'abasirikare mu ibanga rikomeye cyane. Abasirikare bari indani imbere mu gisirikare cya FDNB, by'umwihariko ab'incabwenge babona yuko amahitamo mabi ya politike ashobora kuza kubasubiza mu bihe bibi,
nubwo bwose n'ubu ngubu igihugu cy'u Burundi ibyo bihe bibi bigaragara yuko bagisa naho babirimo, biravugwa yuko rero hari kudeta ikomeye irimo irategurwa mwibanga rikomeye cyane. Ngira ngo mwarabibonye muri Benin ejo bundi nubwo yakozwe igapfuba, ariko hari ibihugu bisa naho bibiri roromodo kuri umugabane wa Afrika. Murayizi Burkina Faso ya Ibrahim Traoré, tukareba Guinea Conakry kwa Mamadou Doumbouya, tukareba Mali ya Assimi Goïta akuraho ngira ngo wahoze ari perezida ntago biri kuza neza, ni Muhammadu Buhari, oya ntago ari Buhari ariko ni Muhammadu Buhari. Ibyo rero ni bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi nacyo gishobora kuza kuba next nyuma yuko ibikorwa ndetse n'amahitamo ya politike perezida Evariste Ndayishimiye arimo arakora mu by'ukuri ashobora kuza guteza ibibazo bikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi. Uburundi bwari busanzwe bufite ikibazo cy'igitoro, bwari busanzwe bufite ikibazo cy'ibikorwa remezo bidahagije, bwari busanzwe bufite ikibazo cy'amoko nacyo tutatinya no kuvuga, gisa naho cyaritse ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Kuko ntago twebwe dutinya kuburiya ngo iyo hari ikibyimba, ngiyi burwaye ikibyimba ngo uragikanda kikameneka. Bamwe muri twebwe mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi tugirayo abavandimwe, tugirayo inshuti. Mu by'ukuri ni nayo mpamvu twebwe kuba twaza gutya kuri kamera tukagira ibyo tuvuga kugira ngo abarundi mu by'ukuri babashe kuba bamenya amahitamo y'ibyo bakwiye gukora. Ntago twabifata yuko mu by'ukuri ari ikibazo. Ubutegetsi bw'abadede rero bigaragara yuko mu by'ukuri busa naho burimo buragenda buri mu marembera bitewe n'amahitamo mabi bakora. Navuga yuko mu gihe ubu butegetsi butamenye uburyo bumanaginga ibihugu by'amahanga, ubwo harimo igihugu cy'Ububirigi n'ibindi bihugu bigaragaza yuko mu by'ukuri bifitiye impuhwe iki gihugu cy'u Burundi, bishobora kuza kugira ingaruka kuri abaturage b'abarundi muri rusange. Ngira ngo twari twakomeje ku kijyanye na kudeta ishobora kuza gutegurwa kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone turaza kugaruka ku kijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri Karemi. Izi ngabo mu by'ukuri zirimo zirateza inkeke mu buryo bukomeye cyane, aho bivuga yuko inyeshyamba za M23 zishobora kuza kwataka bikomeye cyane zigakurikirana aho izi ngabo z'u Burundi zahungiye zambutse iki kiyaga cya Tanganyika zikajya muri teritwari ya Karemi. Akaba ari naho bivuga yuko barimo barakora reorganization. M23 ishobora kuza kwataka iyi Karemi mu gihe gito cyane kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri bahagarika ibikorwa by'ingabo z'u Burundi birimo biragenda bikorwa. Ikindi kandi turi buza kugenda tureba amakuru avugwa muri CNDD FDD. Nyamuneka ahangaha mutera agatebe, ahangaha mutera agatebe kugira ngo mumenye ngo igihugu cy'u Burundi bigeze hehe n'iri shyaka rya CNDD FDD riri ku butegetsi. Hari amakuru avuga yuko hari imyiteguro iteganyijwe, hari imyigaragambyo iteganyijwe by'umwihariko ya bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ariko mu ibanga rikomeye bari muri CNDD FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo akora bimwe na bimwe abyemererwa n'itegeko nshinga, ariko hari n'ibindi akora bigaragaza yuko nubwo itegeko nshinga rimuha immunite cyangwa se rimuha ubudahangarwa, hari ibyo akora bishobora kuzatuma iryo tegeko nshinga cyangwa se ibwirizwa nshingiro nk'uko mu Kirundi babivuga rikaba ryagira ikibazo n'abaturage bakagira ikibazo kubera yuko ryamuhaye immunite, ryamuhaye ubudahangarwa. Niba izi saha Perezida Evariste Ndayishimiye arimo arakorana n'igihugu cy'Ububirigi kikaba kiri kumushora, cyaramushoye abasirikare b'u Burundi bari muri bashaka gufata umujyi wa Goma birabananira, Ububirigi bushora Evariste Ndayishimiye mu kwemera yuko Bujumbura iba base militaire ndetse ikaba n'ikibuga cy'indege gihagurukiraho indege, ibikoresho, ibyururuka ndetse n'ibihaguruka byose bikakoreshwa kuri kiriya kibuga cy'indege. Ubutegetsi bw'abadede nimubone yikiza y'ingaruka zishobora kuzababyarira ikibazo, aho kugira ngo bakemure ibibazo by'abaturage bafite ibibazo hariya, ahubwo bo bagaha umwanya ibihugu nk'igihugu nk'Ububirigi mu bihe bitandukanye byashatse gusenya uyu mugabane wa Afurika. Mu by'ukuri ibi ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri uko kudashishoza ngo aba badede bamenye ibyo bakwiye gukora n'ibyo badakwiye gukora,
bamenye inshuti bakwiye kubana nawe niyo badakwiye kubana nawe, bamenye umwanzi wo gukumira ndetse n'umukunzi wo kubana nawe. Ibyo rero uko kudashishoza no kuba mu by'ukuri bigaragara yuko bari kwirara nibyo bishobora kuza gutuma mu by'ukuri inyeshyamba za M23 za divansinga zigafata ikibuga cy'indege mu by'ukuri cya Bujumbura. Benshi banavuga yuko iki kibuga cy'indege aricyo gishobora kuzaba intandaro yuko ubu butegetsi bwa Perezida Neva mu by'ukuri buzatakara, kuko niba Bujumbura iri mu birometero bitagera kuri 40 uturutse aho inyeshyamba za M23 ziri, Gitega ikaba idafite ubushobozi bwo gukumira izi nyeshyamba za M23, ni ikigaragaza yuko M23 mu gihe izakora ibishoboka byose izadivansinga mu gitondo kimwe mukumva ngo barayi Bujumbura, cyangwa se mukumva urusaku rw'amasasu rurimo ruravugira mu kibuga cy'indege cya Bujumbura. Igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi barabizi neza yuko imipaka y'imbibi zose zafashwe. U Rwanda mu mahitamo rwakoze rwafungiwe imipaka n'igihugu cy'u Burundi. U Rwanda rushaka ibisubizo. Usibye n'u Rwanda, igihugu cya Kongo aricyo cyari gifatiye runini iki gihugu cy'u Burundi. Imipaka yacyo igihuza na Kongo yose yamaze kugenda yigarurirwa ndetse nafitwe n'aba barwanyi ba General Sultan Makenga. Mu byumve neza nyamuneka, aho kugira ngo ubutegetsi bw'Igitega bushaka uburyo bwaganira n'izi nyeshyamba za M23 barebe yuko iyi mipaka yafungurwa, abaturage bongere bajye mu bushabitsi, urujya n'uruza rwongere rugaruke ku mipaka, ahubwo barimo baritura yuko ngo bashaka kurasa mu misozi ya Minembwe, bashaka kurasa abaturage mu bice bitandukanye mu by'ukuri mu bice bya Minembwe, bashaka yuko drone z'ubwiyahuzi ndetse na Sukhoi 25 bihaguruka hariya ku kibuga cy'indege i Bujumbura kajya kurasa muri Kongo. Ibi rero Perezida Evariste Ndayishimiye nibyo n'umukuru w'igihugu ndetse wanatowe n'abaturage, ariko nyamuneka bavandimwe Barundi, mwebwe nubwo bwose mbona muba mutavuga, ariko nyamuneka mujye muvuga tuganire. We are not here because we hate you. Nago tubanga, nago turi hano kubera ko twanga Abarundi, turabakunda kuko njya numva bavuga ngo muri babyara bacu, kandi koko muri babyara bacu, kuko twese we are Rwandaphones. Tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, dukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Nubwo mutabyumva neza, ariko abaturage bo muri Nord Kivu, aba Barwandaphone bo muri Nord Kivu, Abanyamurenge, Abarundi, Abanyarwanda, igice kimwe cy'Abahema muri Ankole ku butaka bw'igihugu cya Uganda, we are all Rwandaphones. Twese turi Abarwandaphone, ndetse na diaspora y'Abanyarwanda ku isi yose muri rusange, kuko ubushakashatsi buherutse gukorwa bwagaragaje yuko Abarwandaphone ku isi bagiye kugera hafi kuri miliyoni zigera kuri. Ubwo rero turi Abarwandaphone, Abarundi nubwo mwa mutabyumva, ariko you are Rwandaphone. Ni nayo mpamvu rero kuba tushobora kuza tukaza kuri kamera kugira ngo tugire ibyo tuganiraho mu by'ukuri bibari mu buryo bwo kugira ngo mu by'ukuri twongere twunge ubumwe, turebe yuko mu by'ukuri uyu mugabane wa Afurika nitwe tugomba kuwubaka. Turacyari batoya, bamwe turacyari urubyiruko, abandi nubwo bigaragara yuko bashaje cyangwa se bari kugenda babyina bavamo, ariko dukeneye yuko mu by'ukuri bazadusigira umugabane muzima, bazadusigira ibihugu bizima. Natwe ubwacu dufite uburenganzira bwo kuba hari icyo twakora ku bw'ineza y'akarere kacu ka Afurika muri rusange. Ntabwo ibibazo by'amacakubiri, amoko, ibyo dushyira imbere bidafite gahunda, biriya nta kintu na kimwe bimaze. Akenshi dufite ingero zaho byimakajwe bigasenya igihugu, bigasenya abanyagihugu. That's why tutabasha kuba twagerageza gukora ibiganiro bisa naho bishishikariza Abanyarwanda, Abarundi n'abandi bose ku isi muri rusange hate speeches cyangwa se imvugo z'urwango. Ikibi tuba tugomba kukirukanira aho kigomba kujya, ndetse igishobora kuba cyakubaka abantu nacyo tukaza nka gutya kuri kamera tukagerageza kugenda tukivuga kugira ngo turebe yuko mu by'ukuri uyu mugabane wa Afurika twaba impamvu y'uko twakongera kugarura ku murongo.
ubwo rero tugarutse ku kijyanye n'ibibazo biri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, hari amakuru avuga yuko hari kudeta iri gutegurwa muri CNDD FDD, by'umwihariko n'abayobozi bakuru. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhabwa gasopo yuko isaha n'isaha ibintu bishobora kugenda bimuhindukana. Ngira ngo muri speech twabahaye kare cyangwa se mu kiganiro twacishijeho kare, twababwiye mu by'ukuri twabumvishije ijwi rya bamwe mu baturage b'u Burundi batumva cyangwa se batumva mu by'ukuri doctrine n'imiyoborere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse bavuga bati mu by'ukuri we need change, dukeneye impinduka. abadede CNDD FDD mu by'ukuri nubwo mutava ku butegetsi ariko mukora amahitamo abereye abaturage. Mwibwe yuko abayobozi batandukanye, yaba abari mu myanya ya politike, yaba abari mu gisirikare, yaba abari mu bisata bitandukanye muri societe civile, most of you are elected by the people that you are working for. Abaturage mukorera nibo babashyize mu myanya, mwikora amahitamo rero agambiriye kuba yabarimbura. Mugerageze mwumve yuko diplomatic argument cyangwa se ubwumvikane aribwo bwonyine bushobora kuba bwarukora abarundi ndetse n'aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Amahoro ntacyo atwaye. Hari imvugo bajya bavuga ngo rubanda banga amahoro ntacyo atwaye. Ese ubundi kubana neza bitwaye iki? Tubanye neza byatwara iki? Nkava hano nkajya i Burundi pya, nkagenda nkamarayo icyumweru, nkajya ku kiyaga Tanganyika nkinjoyinga, nkagaruka ku mahoro. Abarundi nabo bakava mu Burundi bakambuka bakaca ku mupaka wa Nemba bakajya Rusizi, cyangwa se bagaca ku mupaka mu by'ukuri w'Akanyaru bakaca mu gihugu cy'Ubugesera, mukaza tukinjoyinga. Byaba bitwaye iki? Anyway, twebwe reka dusoreza hano ikiganiro twari twabateguriye. Nyamuneka kuri kamera nk'uko mubibona muri kumwe n'umuvandimwe Mugiraneza, ngira ngo nanabasuhuza nanabashimira, ariko muri rusange tubasaba yuko mwajya mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, kugira ngo mu by'ukuri dukomeze tubane muri byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa. Tubashimire kandi tubifurize umugoroba